ngase phong ki batuan tungan ba manipuri se phong singdi ki maroi bi ipau sing miam da thamji han mada naharol gi thawtang poksi di ki lokhasaraga nanau misi gi matangda CFSL Kolkata gi Test Report Yaorakhre Forensic Science ki final report ngai ri hokhiba me anida sagolban kangabam laikai digi sana saba aramam nanau misi gi mari leinana police na symptoms examination of stress levels analysis taunaba Central Forensic Science Laboratory CFSL Kolkata thakiba sample gi official oiba test asigi result yoraktuna forensic science rims ki misi asi karan ma thokhiba no haibigi final report ngai ri haina case asigi ayona court report tharakhre District and Session Judge Imphal West nanau misi asigi mari leinana senariba haino khongnembi thoksum laikai digi suspend tawduna jail la lairiba Imphal Police Station gi Sub Inspector Thoksam Jitendra se nifugumatu apokpa lekhidraba Gopal gi BL gi matangda court asida khanaba matamda case asigi ayo oiriba officer aduna court asida Central Forensic Science Laboratory Kolkata thaduna nanau misi sigi tangtaba makhangnabagi dama thakhiba symptoms examination of stress levels analysis ki report yorakle aduga masigi final report ama rims ki forensic science ki official report ama ngai ri haina court asida submit tarakhi amaramda victim nanau gi council oiribi state ki APP na court asida submit tawkhibda Central Forensic Science Laboratory Kolkata dagi expert opinion asigi final report rims ki forensic science ta huju phawa laktribana SI Jitendra gi bail hearing asi mapung faba watkani Maramasina hariba bail hearing asi rims ki final report laklaba matung khanabana sungani Maramasina bail asigi hearing asi matam khara pibina ba haizabada court asina ayaba piduna July 18 da matter asi court na list tawkhi panmayabadi aramam nana hokiba me anida SI Jitendra Singha amadi ma ka loinaba police personnel singna pharaba matung phubo saiba henman khibadigi sibani haiduna SI Jitendra state government ta hokiba me ahumda suspend tawkhi matungda SI Jitendra police na pharba matung ma ki mathakta FIR US 30434 IPC panduna court putholaba matung kona judicial custody demand piduna jail thamduna lakhi aduga SI Jitendra na police ki investigation tawba matamna mahana phungdokhibada anamam na hokiba me ani digi ayukta kangamam Jeki Singha kawba ma ki Jitendra gi mamanab CDO Imphal East ki SI Ketes Kumar Singha da case amaga mari lainana phabiyo hairakpadigi SI Jitendra masai yauna civil dress ta laktuna laikhidraba nanabu phabna hena phungdoki ningsingbu yabri hokiba jun taragomdoi da laikhidraba nanaugi loinabi Teresa Devi na court asida Teresa Devi bu misi asigi matangna ma ki pukning yoiba apamba du open court adu da phungdonki Teresa numit asida court phungdokhibada ngasi phawbada makhogi imung manungda ma ki laikhidraba mapuroibi gi hakjang si misi asigi asum langlalangjin phangdriba phawba laukhiroi haiduna laudaduna daramigeba mathong mangam pangthoktuna lakri magna court makha takhibada imung manung amadi JC na nanau misi asigi matangda asumba justice ama phangnaba wana honarakibasi thama makha henjilakli aduga JC amadi imung manungi maikairigi minister in Beren Singhana su misi asigi matangna asumba wayal ama purakani haibisi makhoigi thajabani masina maram oiraga misi asigi matangna asumba wayal ama puraktriba phawa maki mapuroibigi asi baksang laukhiroi ki loinana misi asida senai haiduna faraba SI TS Jitendra Singha bu court asina nakal animaki wa tadana trial court na bail thadopigano haina so appeal tawki haina pawsin makhatana phungdorakli atopa pawamadana liver transplant tawdana saisakpa Suren gi phibam phagale miyam gi tawimal punchi supigi kauzaroi imung manung lamdam sigi miyamna pamna naha oiriba saisakpa yumnam Suren hingani haibigi thajaba lairudraba misasi singjamai 360 ga satminariba amadi ma kunung sijaba mi kyana angamangamba mateng pangduna layingbadigi sara humdraga mangagi mathakta fagatuna amughana lamdam sigi miyamna pama saisakpa am oiba ngamlagani haibigi thajaba miyamna uba phangle saliu sei sigi me thada liver cirrhosis na maram oiduna amughana miyamna mahaki pamnaba khunjal taba phangnaroidaba mawongda ngangba sakpa tadana phamungda yataduna lairakhibani Regional Institute of Medical Science RIMS da layingnaba honabada doctor singma ki phibam asi lure herakpadigi mapana satuna layingnaba sel thungi awaba mayunaba matamadu singjamai 360 amadi channel asibu nungsi jaba supporter singi tengbang loinana maki punsi kananaba New Delhi da leiba Institute of Liver and Biliary Science
ILBS me kungamanga liver transport on the Sakibine. Na Odiba Sasaku Suren bu Nungshiba Madimaki, Sasaku Palms of Singna, Mauksagi Pivum the Hanjan Halanaba, Dibang Sima Mapu Kurumzakiba Dugi, Mahina City, Yumnam Suren's liver transplant of Duna, Masagi Punchida Amokalaktuna, Nasidi Maki Ponapam Odiba, Wangzing Wangkai, Laiko Lecta Halakut Lamdam Simiam Hara Fundunaki. Yumnam Suren say Kuntraga Mga Apo Lake Driver Ibo Pishamadi, Momon Gimasa Mga Apo Gimanung the Mana Atomani, Yumnam Ongbi BMBMga Yumba Lambida Sanction Duna Masano Pa Anigi Mapawi Bini, Ta Aniro New Delhi Deliva ILBS Hospital laying Lurabamatung Simaki Ponapam Lamdam the Halak, but the Lamdamasiki Sabungo Zabamadi, Suren Manung Shibamiam Harautam, okay. Mark Lakwi Harau Marakta Pauxi Maki Mununga, Unabada Maki, Luinabi BMBM High. Lamdam Siki Maming Salabas in Jamai 360 Amati Manipur Miamgi Hona Zamana, Karisu later Bamaki Mapu Robigi Punsi, Amabu can be Bahibisi, Matam Supigo in a Kaubang Amloidaba, Taubimal Amane. Manipurgi Miamna, Shiraba Tanzas, the Maki Mapu Rebamadi, Imung Manumbu Nungsi Viduna, Panglakiba Matinga to Kauzari Haraduna, Amuhana Hinglakani Kaludra Mapu Rebana, Mirol Tarakpashimak, Imung Manungi Amadi Miamgi Lepafabane, Maki Mapu Rebasi. ILBS Hospital New Delhi the liver transplant on a belaying with the Matam Krasanki. Akangai sing a tanner of a matunda hana laying lamliba, Doctor Adunataba Anawu Doctor Amagamu, Tana Duna laying with a transplant of one punchi sangamloy. Masagi liver do hingat halabadi, punchi sangan herapati Doctor Aduga, Tana of a matuna Masagi Hanagi liver do hingat hananabonaki. Treatment Gimanuzana Tau Ahumahum Karnaraga, Kapka the Vihida Ama, a 100 dose Kapada, Hana 0 digi laying Kiba Anavadu Sada Hundragama, Mata Fogalaki. Ta Ahumahum Karnaraga Kaka the Vihidadu, Matam Naipoina, Haksangi Pibums Fogalapana, Yumda Potaraga, second dose Kaplam died the Satnava, Nasima Yumda Tolakibani. Makataba Punchi the Mak Poshigumba, Laina Sidigi, Nadanava, Ma Amad Imung Manuna, Honagani, Hena, Bambiamus Fundoraki. Ato Papa Madana, Mapu Roibigi, Ka Henba Mute Mine Yaninde, Sakila, Kaksing District Manungsan, Sora Mayalekai digi Makalekai the Labor MD, Sajid Khan, Mayumpan, Masano Piama Leravi, Mistress Sakilabu Mapu Roibana, Ka Henba Mute Mine Chataduna, Furak Pagitong Yaninde, Haidono Kaksing SP Madi Manipur Human Rights Commission, da Wakachirol Pishin Kre, Haina Paumising Unabamada, Sakila and Fundorakli. Manipur Press Captain si Pangto keep a paumising Unabama the Mahana High, Tasiki Taragani took in Numidang Pung Tarazigi, Matangi Numit Paba, Sajid Khanama di Maki Munungi Muation, a Mapu Atopunopaga, Aron Mamari Lane, Hena Fungdok, Wapum Maduk Maram Sadi, Numinadura Makoi Imun Mununda, Kahena Pubu Sabik Matata, Telepon Wayerna, Kan with the Haksangi Mapumkiada, Asu upon Nangduna Tawal Hospital, Lane Sataki. Taudo Dugamari Lindana, Mark Masana Kaksing Police Station, no Wakalabasu, Exanamata Lokalaktabadagi, Human Rights Commission, the Wakatuna, Moral Labor Muashingadu, Warak Piu, Hainasiro Lamataki, Taudo Dugamari Lindana, Lamdam Siki, Miyamama, the Civil Society Organization Singna, Moral Labor Muashiki Matata Akan be Action Lokat Piu, High Kenesu Paus, Napundorakli. Makasatara Poina Topa Paumana, no may lalon bama no may a corner of fare. Impal East District Police Command nga si Impal West District Manungsan ba Kangsup Singkong Operations Attackre Madura Numay Lalon Bamiyo Mapare Pagala Bamiyo Duki Mamina Kwanta Hau Dongel Allies Hau Pusa Infugutre Apopa Lalko Say Dongel Kowi Kangsup Makom Bilestagini Miya Shidagi Magazine Kona Maru Ohum Yauba Point Kuntragani Twigi Pistolama M16 Rifle Gi Maru Tarak Mangamasum Maruti Car MN01X9772 Yauna mobile phone ama record tawre miye si nungmay madi nungmay maru sing lalon ma misani mangondagi fogalaba nungmay si sijinaduna miyamda kiyan khangan ba masum nam haduna sel khaibigi thong kya sathai pharaba miye du mangondagi fogalaba polam sing adu ko konana lamsang police station na kusina khre chhoidi makasa tharak poina sana leba poksi de phong wato pamaru iba paukrana rims ki director ahantem santa hankragani Regional Institute of Medical Science RIMS की डायरेक्टर ओरिबा डॉक्टर अहंतेम शांता माकी डिप्यूटेशन की मतम लोइदना महाना हाना थपक तोरंबा शिलोंगी नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस अक्टोबर तरागनि थु इंग्लिश सिंगनि के कुननि थुइदिगी हनखिना ब ऑफिस ऑर्डर थोकरे इन द गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ना जुलाई तरागनि पाना थोकी ब ऑफिस ऑर्डर दो
appointment committee of cabinet na July 12 ayaba piraba matungna thokne order adugi matungina Dr. Ahantem Santa July 12 digi paraga tha ohungi notice period piri hanis pali amaromdana miyama siraga leramle Singjumai Police Station konba Kanchipur leiba Catholic School gi campus ki kha thangba leiba Sijinadraba public toilet amagi manungda miyamagi asiwa haksang taadunu leirambada ngasi numijungba pung baro makhairom taabada thengnarakre miyoidu masak maming khamngamdri mamaina uppaga tarambani mamaigi saruk khara pum thaba horamle mahakki manakta syringe sama taraga leirambana miyoisi drug overdose oibidi ki sibu oiramba yai haina singnari Shortphone masugi t-shirt furilili amuba masugi khongrau hapen ama seli khudang amadi khongna titu yi amasum yengbada sei kunthra longa mali hanisu pausna phungdorakli atopa pawmadana draka kona na Guwahati de fakhiba police constable suspend tokre Assam police na Guwahati de lupa crore kulongi mamaloigedaba WY yaba tablet singa kona na fakhiba Manipur police ki constable hanana absent oiduna leibana maram oiraga thabak suspend tokhiba personal oiramle Mayai kabadrak lalon the scenery by personal adugi maming let mean sing hawkip kawi maha kamzong district ki mall bailuf village tagi tinthang hawkip ki masan pani mag Imphal East district ki police personal ama oina Thobal Dam police station attest taroga lebini hari maras the mayai kabadrak sing adu kona na fakiba tata next on karadu han drug phabaga mari leinana matam sangna jela leiruraba lukhaujai jogi masanupi kimngai sin jogi mingdale Angang mamasugi car MN01 AK7218 adugi mapuasina more daliba miyamada sai kharagi mamang yonthokre haina police ta statement piri mana yonthokiba miye dunasu atopa miye amada amu car yontokre haina khumli aduma pukar adu mathang anirak thokna yon khragasu gari adugi mapugi maming hauju phawa hongdoktaba maramna lukhauji jogi masanopi gi mingda leiba car adu drug puthokusin tawbada CNA haina report tawnari Atopa Pawamadana, Manipur Oza Lising Taretka, Saniga Taragamatugi post hangduna lady, Education Minister. Manipur Hausi Langaki School sing the teasing a Madinan teasing staff on a Lising Taretka, Saniga Taragamatu hangduna lady. Maramasuna Langaki Mahiru Sang Singda, Oza Sunatamada Kudung Sadava Mayunari, Haina Manipur Langaki Education Minister, 1000% to command from the crep. Wapa masingasi pangthoki ba assembly session manungda khundrakpom assembly constituency ki MLA thoksum location hangkipu wang amagi pakhom piradna phongdokhibani 23 Basantu Kumar na makhatana hai Manipur housing phawbada infrastructure matik sana leiraba aided school kungani pa leire school sing asi de mahairoi masing yamna tamba infrastructure ningthina leiba madi government ki resource asi kupna yenglaga school sing asi bulenga ki school oina lokshin lawminana ba khanari Laingana paket ki bi school fagadansi mission gi makada state asigi assembly constituency amamamdi school ani khangatuna leirabani haribi school singasi gi award pa infrastructure sing sai khudingi araiba phangi matungi na pi duna lakli waliba ozama di staff singasi lawnaba recruitment process hokre National Education Policy 2022 gi matangda sugunu assembly constituency ki MLA ke Ranjit Ahamki Bohong Singi Pakum Pira Duna Basantu Kumar Makhatana Hai Policy Stira Sida Satanava Tabaktorum Kayamarum Pakat Pahore Lamda Masigi ground reality ga Sunanava Akangai Singa Tana Duna Siam Sapas Hore Anova Policy Sigmatung Mairu Singi Syllabus da local context Sada Kuntragi Sangda Yahonana Batorang Masigidama export Singatana Duna Yamnakan Honari Tangai Fadaba Lairabadi Miamgi Mochulogani Hanis Pauch the Makhatana Fundoki Makasa tarakpo na to papawamana Singmai Kunau village the yumama maina tuna sakre ngase pung taramathirum taba matamna Senapati district ki Paumat subdivision gi manungsan ba Singmai Kunau village tagi David Kawami emagi yum ngasi maina tuna sakre thaudo aduda misi mina amadi aso apandi yaukide pausin hai ke David amasuma ki imung manuna labuk Satlingaida, Taudo to Tokibani, Loinana, Maya do Karidigi Horakibano, Hype House of Hobby and a Sapsana Kamandre. Taudo do the Lupa Lactara, Rongi Polam Sing Mang Takrehedi, Taudo do Gimatang, Kunzamana Fundorapigimatumina, Taudo Topa Matamda, Beles Adu the Mailakide, Kunzasing Sumakoi Mukogila Bukta, Satokna Matamni, Maram Sina, Levakipa Taudo, Simatam Sana Kanmangkiti, Yumuke David Nahai, Maki Yum Mainatum Saki, whether the Yumdru Leramba, Lupa Lactara Rongi Port May.
पोस्ट चै मांग ताखरे लौ सिंगु उबना सिनपम ओइदुन इमुंग पुना बहोना बमरमना मरी लेनब लेंगा अमरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतेंग पंगानी मा अमदी मा की लोइनबी अमदी मसानु पाहुंगा पुना लेमिनबनी सोहाइदी मखा सथरक पोइना हुयेलन पाउदगी मरुइबा पाउखरमु मैमना थमजगे राहुल गांधी यावना कांग्रेस की सीनियर लीडर्स इन दिल्ली पुलिस ना डिटेन तवा बीटी रोड कांग्रेस ना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर गी मितम सिंह मै थाखरे लेबासगी मियामबु अतिया पाकना वंकत हलंगलिबा पोस्टगी ममल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी की सांग हेंगत हलकपा अमसुम लाइरिक हैरबा मियैसिंगबु मासागा सानाबा थबक पीदबा अमदी तो नेहत पीबगी मथक्ता मापू पांडब लेबा अमा ओइना पावर पाइबसिंगना तौनिंगबता तौरे हाबिगी मयुक्ता ngasi कांग्रेस की हाना प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक ओइबा मौना खोंजंग संगसिनखिबगी दमा माक यावना पार्टी की सीनियर लीडर सिंगबु दिल्ली पुलिस ना फाजिंदुना न्यू दिल्ली की बिजोय सोक डिटेन तौदुना थमखिबगी मयुक्ता इम्फाल की बीटी रोड मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की थौमिसिंगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुम होम मिनिस्टर अमित शाह की मितम सिंह मई थादुना प्रोटेस्ट तौखरे एमपीसीसी की मैकेदगी ngasi nungtil बीटी रोड सथखिबा प्रोटेस्ट अदुगी मतंगना फंगबा पाउ हाइबदा पार्टी की मकोक थोंबा लुसिंगबा सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा राहुल गांधी ना लुसिंगबा कांग्रेस लीडर्स की डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग अदु लेवा असद मियाम की तंगाय फदना संगो पोलम सिंग यावना पोसगी ममल वोंखलकपा जीएसटी की संग हेनगलकपा अमसम लेवा असगी मखाद लैरिबा इंस्टीट्यूशनल एजेंसी सिंग लाना सिजनबगी मयुक्ता डेमोक्रेटिक ओइबा मौना खोंजंग संगसिनखिबनि हारि अदुबो दिल्ली पुलिस की मैकेदगी खोंजंग असी चंगसिला ई हाइबगी चार्ज राहुल गांधी यावना खोंजंग असिदा सरुग याखिबा कांग्रेस की सीनियर लीडर्स सिंग दिल्ली पुलिस ना फाजिंदुना डिटेन तौदुना थमखिबनि हारि राहुल गांधी अमसुम पार्टी की लुसिंगु सिंगो प्रोटेस्ट सताखिबा माफम अदुदगी पुलिस ना एहेनबा पावर सिजनदुना नमदुना फारगा किंग सवे पुलिस स्टेशन दा पुंग खरा सुपना डिटेन तौदुना थमखिबनि हारि असिगुम दिल्ली पुलिस की मैकेदगी सथरगलिबा काहेनबा थौंगसिगी मयुक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की थौमी सिंगना बीटी रोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुम अमित शाह की मितम सिंह मै थादुना प्रोटेस्ट तौखिबनि अमसुम बीजेपी न लुसिंगबा यूनियन लेंगा की लीडर सिंग सिगी मयुक्ता पेनबु खुलाव कया लाउखिबनि हारि कांग्रेस की थौमी सिंगना लेबा सिगी मकोक थोंबु लुसिंगबा अनिगी मितम सिंह मै थादुना प्रोटेस्ट तौरकपदा पुलिस न संगसिलक्तुना प्रोटेस्टर सिंगबु फाजिंदुना कंट्रोल तौना बोनकी असर अवोक सिंगना कुमै ओइना येंगनखि हाइदि पनमयाबदी एआईसीसी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बु नेशनल हेराल्ड की मरी लेनबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट लखटपा केस की इन्वेस्टिगेशन की मरी लेनना डायरेक्टोरेट असिना थिंगथांग कैरेक्टर लुसिंग बीएससी यावना राहुल गांधी बु मखोई की ऑफिस ता कौदुना वांगपोंग सथरकबी की मयुक्तसु एमपीसीसी की थौमी सिंगना प्रोटेस्ट सिंग सथदुना लाखिबनि हाइना पाउसना फोंदोरखली मखा सथरकपोइना तो पाउम असम की बजालीदा बाइक थबो हुरानब खरना नुपी अमदगी लुपा लाख अनि लाखतुना सिनख्रे एजेंसी असम यामना तुइना थोप थौदोकसिंगी सरुमा ओइना ngasisu स्टेट असigi manung chanba बजालीदगी बाइक थौ हुरानब खरना नुंगथिल पोवपत नुपी अमदगी लुपा लाख अनि लाखतुना सिनख्रे हाइना पुलिस की मैकेदगी फुंदोरखली पुलिस ना फुंदोखिबगी मतुंगिना विक्टिम ओइहौरबी नुपी एदु बजाली डिस्ट्रिक्ट की manung chanba कुमार पारा विलेज दगी अंजलि चौधरी कौवी हाइबा खमंख्रे थौदो असि पथासलाद लेबा बातादेफ यूनिवर्सिटी मनाक्तगी थोखिबनि नुपी असिना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दगी सेनफम सिंग असि काइथोकलुरबा मतुंग मयुमदा हलकपगी लंबीदा हाना ngaiduna leramba बाइ थौबा मियोय सिंग दुना नुपी एदुना पाइरखिबा पैसा हापा बेग अदु लाखतुना सेनखिबनि मनाक नंगना leramba मियोय सिंग बाइकर सिंग अदु थादबो होनरबसु का हेना यांगना थौखिबना मरम मोरगा थादपंगमखिदे मदि मफम खंगदना मखोय सिंग दु मांखिबनि हाइदि बजाली डिस्ट्रिक्ट हौखिबा नुमित खरने सिदा बाइक तोंगदुना लाकपसिंगना सना थतपा मदि पैसा लाखतुना सेनखिबगी थौदोक तोइना थोलकली मसिना मरम ओइरगा डिस्ट्रिक्ट असिगी मरुएबा मफमसिंगदा एहेनबा पुलिस फोर्सिंग डिप्लॉय तौदुना मथौ तोहननबा माइके क्यादगी तक्सिलकली अमरमदा पुलिसना थौदो असिगी मताना केस मा लखले सोहाइदि मखा सथरक पोइना पुनफम पाउसीदगी मरुएबा पाउ खरम मयामने लखचगे लाइरबा स्टेट असिना लुपा कोटी सनिगा कुंथ्रा पुरगा वीवीआईपी की गेस्ट हाउस साबगी आर्थ करिनो मेगाचंद्र पैसा लेजद्र लाइरब स्टेट असिना लुपा कोटी सनिगा कुंथ्रा पुरगा वीवीआईपी की गेस्ट हाउस साबगी आर्थ करिनो मदुगी मुहुत्ता पुरिबा सेनफम मदुना नहा मयामना थबक पीबा याबा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अमा लिंकतुना रेवेन्यू काजनब होनबदा करी अकाइबा लेबगी हाइना ओपोजिशन की एमएलए केमेगा चंद्रना ngasi हाउस ता लाउ फोंदोखरे तारागा निथि सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अनिसुब सेशन की ngasi निनी सनब नुमिता बजेट एस्टिमेट 2022-2023 जनरल डिस्कशन सरुक याखिबे एमएलए केमेगा चंद्रना हाइकी
Handa putholiba budget asi miyam geba budget ti oidre. Putholiba budget asima rather yaudaba jahas amana pakraba samudra da maikai khangdana panghon do hon baga sap managani. Hauki bisai manga dagi handakna paisa pubugi sang su hengali. Paisa puthabagi sang su hengali. Aduga putholiba budget asida karamba area da hena mateng pangliba pangsilaga state ki economy phagat hangadagi haibadu yaude. Haujuk leriba BJP ki government asina ahanba government sembe English ngani ga tara katreta outstanding physical liabilities adu asi lupa koti lising mapan ga sumagi kontra ga ma point kontra ga doiki aduga internal debt outstanding na lupa koti lising manga ga sahunga point tara ga mari oike aduga English ngani ga kun gani thogi na kun go humdoi da lupa koti lising tara ga mathu ga satru ga tara ga mathu ga point kontra ga manga da hengalak pasi ngningai ni hain spali Makasa tarakpo na to papaw man Nagaland gi Chief Minister na Amit Shah unakre pisto ki matana khanakre Nagaland Chief Minister nephew Rio na ngasi Union Home Minister Amit Shah ga unaduna naga pisto ki yauna state adugi oiba issue kya gi matana khanakre Mifam adura Assam gi Chief Minister amasum neda North East Democratic Alliance ki convener Himanta Biswa Sharma su yauki Parliament ki mapana paumi sing unavada Rion hai ngasi neda gi convener amasum Assam gi Minister Himanta Biswa Sharma ga loinana Union Home Minister Amit Shah unaduna haujuk leiriba naga gi issue sing khanaki issue asi mathang sai tariba assembly mikal gi matungda warosin puraklagani haiba wafam su Rion hai ki naga pisto ki matana palladuna Rion hai ki haujuk nakalani gi marakta yananaba hotnari amadi masi yanagadoriba party ani gi marakta leire India government English singani ga taraga manga gi August ahumda NSN IM ga Prime Minister gi mamangda tung koina sakadaba warris nama puraknaba framework agreement sign tawnaki framework agreement adu hoki bisai taraga nipan lo masida warris hanabagi round mark fuena satraba matung lakhibani India government na IM nataba atopa NSN gi faction group singasu six fair agreement tawnaduna tokhaiba warris sanari bani hanasu phungdoki Makasa tarak point Isel Express the Pong Moto Papaw Mana BDF Sing Kulai Tadok to no Kongzang Sanction Baukre Village Defense Force BDF personnel Sinangasinumida Waram Pung Taruk Tabadagi arm down pen down Tobo Lunana Lepagi Kongzang Sanction Bahokre Salibat House ki Kungamanga All Manipur BDF Welfare Association gi Central Committee na meeting ama pangthok tuna Thabak lepagi Kongzang Sanction na ba PDF Loki Beni Han Association Sigi General Secretary na Tadorok Pasiro Amana Fundorakli Warabasigi Matungina Manipur district Taraga Turukta Matok Toriba, BDF personal Sina Kulai Taduk Pugaloinana, duty to be Kongzang Sanction Gene, Kongzang as the personal Kudimana Sokona Vaso Apple Torakli, Sirola Dunhai, Salivat Hasiki Kungamatoi, the State Cabinet and Lokiba Warab Singa Duda, BDF Singi Maruina, Honoriumgi Matanga Kanakitaba Madugi Mohut, Sahida Lupa, Songa Hanganaba Warab Lokiba, Dubu, Yaning the Utuna Kongzang Sanction Kipani Hari. Central Committee warrior Asibu Tawoidana BDF personnel singna duty Lauram Labadi, Madura Tolak Apapatigi Texak, Masamasana Puzaka Dabin Sohidi. Lucilapoina, Sengdok Sava, Aiginupi Mapam, Ayarungi Tungal Yobuga, Aiginupi Mapam Gimi Krena, Gari Kamna Bahirakoti, Gari Kamki, Matamadura, Mapamadura Lerama Nupi Mapam Gimi, Singamadi, Aiginupina, Ayagamadi, Hena Ziada Kutaba Pubahoraki, Matamadura Ehak Ishadi Mapamadu Tadoktuna, Selakirami, Amarum the Hena Zia Elis, Seglaga Ehak Isaga, Kongzom War Memorial Tabalambida, Pamduna Leram Mihaba Sisu, Yumpam Yaudu Baran Bawapne, Aduga, Hauseu Ayarunga, Ibani, Yumban Minaduna, Leminaribani, Ehaki Gariesi, Hena Zia Koina, Nelakpadi Kitapani, Nasi Ehana Hazaribu Wapumpuna Asumangakani, Maramaduna Ehaki, Nupigi, Wapam Masibu Lebak Miamna, Tazabidana Banuna Ningsinjari, Sengdok Sariba side, MD, Muzibur Rahman, Elis Muzi, son of late MD, Azizur Rahman, Sora Makhalekai, POPS Kaksing. Hauzikoina di Miam Paus, Matangsa, Lucinjagama Sumiampuna, and a wabdet Gaminasi, and a Senelsigi, my Kedigi, Miang from the Tamzari, and thank you.